INP Mizo Channel lo thlir thin tu le ngai thla thin tu zong te in za in chipai kan buk le cheu October ni sari zirtop ni ania hun thain chan theu kan be seya kan channel min lo ngai thak sak thina wangin kan lo me tun tum chu international news le politics ral thuam lam chanchin Armageddon kan thlen trep to thulam kanan soyanga atop thlengin in lo ngai thale theu don ne o US President Joe Biden chuan anni lama nizan October ni rukhan thu soyin kumsang khat sakwa somruk le pahni Cuban Missile Crisis nuwa Khovelin nuclear ral thuam manga indo pui Armageddon athlen teu ber tum kan thleng me kani atia Ukraine indo na muala Russian force te an che chhezela thlariat zet anin do nuwa Russian official te chuan tactical nuclear weapons man mayan du thuan soita fova Armageddon kan thleng trep to ani ati Countryat angin US hian midterm election ama chondona Democratic Senatorial Campaign Committee in fundraising an na programa Biden chuan thu soin Russian President Vladimir Putin chungchanga soya Biden chuan Russian President Vladimir Putin hi kami hriat chian tak ani veya tactical nuclear weapons emo biological chemical weapons te emo hi Vladimir Putin an asoita chiam maya fiam thua tho mai anilo atia President Biden hian Russia in tactical nuclear weapons amang ngei don niarin na anei lian hle ti alang chiang ani President Kennedy hunlai Cuban Missile Crisis nu khan Khovelin indo na hlo Khovel chiat drup theina tur ma chon le tamia lo maya tuna hian Russian sipai te hi an che hlei thei tatlat lo maya Putin hian tactical nuclear weapons hi asoi thin ange hian amang du ngei don ne na lang atibok US officials te chuan Russia and Ukraine bainan tactical nuclear weapons amang mai thei tin an lo soi fo to a Russia point thau sarei ta fu mai hetianga President Biden an asoi chuale ta ka hi chuan Russia hian nuclear mangin Ukraine be ngei don niangai an tam ta hlea tun tuma athu soi hi warning sign anga pom mai chi ni in an ngai hlomani Central Investigation Agency CIA Director William Burns chuan tactical nuclear weapon mang tura Russia malak na mu ani lo thu asoi zo chau ania US officials dang te point Russia nuclear force te chet dan an thlir renga tun kar tir lam kha chuan hlo thon tur engma an mulova amaro chu rilruero anuam zan lovani nimena President Biden thu soi kha US intelligence report be chana asoi nge ama mi mal ngai dana soi ve mai tiro riat ani chia lo October ni nga khan White House press secretary Karine Jean-Pierre chuan nuclear ral thuam man tuma Russia in pu chana a om lo thu asoya chu wangin US tan pu lo in buat sai chia mangai lo ni in asoya ni atuka President Biden an President Vladimir Putin chungchang tiang hin asoi le tamai sia nuclear war nai ta hle niangai an tam ta ni Cuban Missile Crisis tia an soi fo hi kumsang khat sakwa le somruk le pahni President John F Kennedy hun laya thil khleng khani in Cuba rama Soviet Union in nuclear ral thuam arukin alo chop teu maya US chuan mu chuak le ta tho sia nuclear ral thuam apuak dar man tre pani President Biden chuan Russia in tactical nuclear weapon nuclear ral thuam te chi amangani chuan thunun theilo khopin Khovel chiat na thleng zui don ti hrero se ti in Putin acha bok Russia hian tactical nuclear weapon olsam takin akap lo ni chuan Armageddon athlen lo hi karing lova akap rawani chuan atop na tur po achut te langa yani Biden chuan ati boka Ukraine chunga Putin malak tumdan kan riat chua thuai anga yani ati bok atar ngai tu in aro rum ta khop mai September ni somni le pakhata President Vladimir Putin thu soi kha achiang tok viu maya kanram hian chiat drup theina tam taka nei veya kanram himna ader thon huna Russian mi puile kanram veng him turin kan thil nei ang hi
kan mang ve mai don ani atia camera mel ranin katifiam thu lovania it's not a bluff ati nge ni kha White House National Security Advisor Jake Sullivan chuan Russia nuclear ral thuama mangani ngat chuan aso khok tur hi Russia hena chiang token kan thria tir to atia Russia hian he kong thim tak hi zo tra la duani chuan United States in achan let na tur po hi a hriat chian anga yani Sullivan chuan ati bok Zelensky po tong rum ve hle Putin hian nuclear ral thuama mangani chuan khovelin angai dam don lo ti a hrevek nuclear ral thuama ka nuwa anun na veng him turina tong thei to mia don lovani chu ka chiang ani ati nuclear ral thuam hi a hlo omani che kang chu ka ma hian in thau sakna nan mang ta fo mai chu nia ka lo tur siamero ani chuang bik mang om silova an ka chua hun hi chu ala thleng nge yang ti hi ring phot maila hetia an soi to hi chuan Vladimir Putin po hian kap chuak ngam lova han pam tu le mai po hi za thla ka ti ve hle thei don ani khovel ti boi tu Putin le ki mate hi anin kom ngei zel le ngala international community ten Vladimir Putin an tui thar me ka North Korean leader Kim Jong Un in Putin angai sang tel mai a birthday ni October ni sari po khan ki ma chuan du sakna hlan nge Russia chuan thian tha tia chiar tura loi anei talova India le Pakistan po aringam tak lo ni na lang Putin atan hian min ong line le Kim Jong Un hi thian thaber an ni chhota me ka ni hi Kim Jong Un po amol view lo missile test hun hi a he thei khop maya Ukraine invasion nu hian missile hi tum som ni lai mai a test to United Nations Security Council in remna lekko atum po in Russia le China in an chan tlat maya ala him tluang zel North Korea hi Cold War tran chho ve laya Soviet Union pui nazara ding kho chuak thei ta khania kum sang khat zakwa som nga le sang khat zakwa le som nga le pathum chung khan North Korea chuan South Korea US le UN te adova China le Soviet Union in North Korea an puyani kha sang khat zakwa le som ko chho bor vel khan Soviet Union na ke darta a khati lai vel khan North Korea puina tuar ve hle maya tram puina satak an tuarani Pyongyang official te hi an che thiam khop mai Beijing le Moscow hi thiam takin international politics khelnan buk lung anginan mangani ber hi United Nations Security Council chuan kumsang ni le paruka tang khan United States rotna angin Pyongyang chu nuclear test renga wangin remna an peta a Russia le China po in North Korea sanction hi an thlo pani heta tang hian ki ma chuan China le Russia hi a hoisan dewa kumsang ni le som pakwa khan Russia khopui Vladivostok Putin le ki ma chu in mu in lai chin na an siam thar le ta a heta tang hian UN Security Council a North Korea remna an rel thu thei ta mi lovani kumsang khat zakwa somriat le palia tang khan North Korea hian missile chi rang zani chuang le nuclear warhead paruk a test to a kumsang ni le som pakhat Kim Jong Un lal nu hian missile za ayatam an test man to ni Kim Jong the second khan nuclear warhead pahni a tesa Kim Jong Un an nuclear pali a test to a cruise missile hi som ni le pakhat a test bok tin hypersonic glide vehicle pakhat atel bokani North Korea hi nuclear power ram ani vetareng maya US point du avo zamarin om ta chia lo China le Russia hian a huai to klekin an lo fui por vereng boka Iran in nuclear ani ve huna pheichuan akap chuak ngam tu ni masa zok din mun hi an la in chuang ti te po hi thil om thei tak turani ole khati zong kha tun tumata na international news le politics lam kanan soi thei chu ni a ngai khatu zong te in chunga kan lo me